abaturo muri Kyegegwa bashabiriza sako kugumana bashomesa abantu ekirukumara okwerinda okukanyisa embandama y'abantu. So abantu abo mbanze mutwaro obwire kubaha loans oba kubaha services mubasobozese kumanya ngo services loans loan yakusera ngo neja kumuyamba omyanya emu 2 3 4 okugambe ibi nobwo barushere sako ebiri neyigura hita Jerisia muri Kyegegwa. Bwanyuma yo kwigura hitajiri ya rushere sako muri Kyegegwa aba baraganisa okukoraje emirimo yabo no kutahemishomo etari emwe nemwe nikwe neminyeto eshabirwe kwehara okuronda obwiga bwaho naho. Kimbayingira rusera sako etagenda mu bintu ebyokurora endwere zesirete byaitu zikajya mu sakero sere sako turya twina bakugwa bo kuturebuza kurangwe sente z'abantu tezasisikara ebitongore byo kuturebuza turu registered Ministry of Trade and Cooperatives ne tureba niye yitwire certificate abo kumanya ubuhereza bwito ku burungi hona abashomisa abantu kurinda obuhangwa bwensi no kwerinda enshohoza etine kigenderwa. Obuyirobu turyo mu mberambi eze za Karayibet emitu tugitemere twajimaraho kandi aba science nbatugera ngo mbwiro burukwija twaba tutagize kitwato mu ngora ihangere nabyo ndubasa ko badiza tugo kutureba gande notaha nko mukazi oreba browse eyiwareba bazwire aha mukorogu ni wote ningura browse konkoro kuza kurugo muka warga yo kwenda kugura browse konko kugira ngo sento zino mushaho you don't have a choice osanga waguze ani Kyegegwa nsimaruhanga abo kutunga obuherezo bwa sako twireheye tubuyambise kurungi tube mbabazi kandi tubigendereza. Kyegegwa nensi y'abahingi n'abarisa kandi babebinirho naho kubika sente zabo mbene ngusako nkezi kuzirukwija zibacyungura. Gashaka Paul turi amureba.